Shongun nuko Uganda Primary Schools Games Association ngesi aponi itege arai erasi akaisara lukanyare kolap kala tubor Ipoliaso apesera ewezekate team emate dope atwakiasi iare Soroti ni sabanda 14 Eteleka game Soroti sejase utara ikodo sari ngombe idokari sa doketaji Esishak kesejasi itodianarete atalantana cage kotoma inapeta no idwe luikar itomanangon keditomana kanya pe Eibuga Soroti nesikotoma pakikana apedo Eteleka Eikopo loka hanibo kano idwelu itomanangon adoptek naka isap district aloko wakiso loda abu Eteleka Eikopo loka netibo kano idwali karitomana kanya pe kotoma adoptek na idwelu pesu nesi lolo bubo yata kit asame jok kotoma abolasho kangun Ishisha kesejasi itodanarete atalantan kotoma abolasho kwape na netibo football handball keda volleyball ikoni nen loka Uganda Secondary School Sports Association neso Karolo emor kikinos keda tukot na ka Uganda Primary School Sports Association kano I2 imwale mun lu ashoman kotomo adopted na isemo luka primary district tan akwatata kai samana luka nyape kesilolo kana itolo sete abole asho mun noda isipe joto esemo luka Mbarara Junior School ko Eibuga Mbarara Gabriel Esikukanuka TV East ko Eibuga Mbarara